sana murithiri o Meru TV na nkatho cia mwanya ni untu bokuthura kurumira Meru TV twithira tugikuretera mipango kathumba ya gutigira gwe mutegeri ni komba kwithira ugikenera ciona nkubwirite tukethira tukigwatanira na mugeni wetu na komba kwithira gikinya ndene studio yetu na tukethira tukiariria mantu jigini na siasa ire cio twikite cia gukira muno muno rutererekani na thirikari mpathu kuoneka ngucanio tukethira tukimenya mantu kathumba kuringana na uge bwawe kuringana na kinya na mathuganio jawe nkamwaka nyombe kwithira akikethia ategeri na kinya akariba kumankwene ward. Karibu sana. Bwega sana kathure Meru TV. Ngure tukuthira ndaja na arua twariria mantu ja siasa ula citite no uria mantu jetite Kirimene. Unbita wa Zack Murerwa mbumite kubu kwene ward ndi aspirant wa giti kia MCA na tikiti ya PNU. PNU ya area patron wayo ali Munya. Karibu sana. Thank you sana. Na ino tonkwigore kumankwene ikothiritwe na rwaria rokwirwa mkubuni raithirwe municipality and after kwetha municipality kwethirwa gutina antu bakiraramika muno gutina irinya bya gutamati and whereas urani MCA wa itura riu no ithiritwe inwe chairman wa gutegera mantu ja budget nguge bwaku iburiku mbere makathure mbuge ibwega ngubu ni ture gitarira ja muno itene municipality lakini nundu ba change of leadership ya locality rero ingi itawa Taita ibombire guchenjia na betikaniria nire ciarira cia tuma municipality reka kwija baithiria kibongwa ki clan yewe itawa Taita betikiria municipality ya Nkubu ije kwithira irio municipality ya Nkubu irindi ngwitikia ne abatere kuja mbere inya ya maua na timau lakini ni untu we bwa bia mabiu bia leo bia Taita ibo bona bati kwenda eja lakini ibo ga ni untu group irio thai ni oniribwega yetikiria municipality ije. It is a very young municipality. Lakini in my conscience inkuona mantu jau tajari muno kiri jataumene muno na MCA uri uri kuthai na actually na ngintu nakyo menyo tikiambiritie no gisukuma utiona maana jakyo atona maana jakyo mwaka narua nundu kinya kwija kinya kwija ikugazitwa atekere nyantu nya muchemanio abera municipality kwija imbie gwentel municipality iji iributethia atia irereta chinji sikari yani kiri MCO roriku municipality kiri Nkubu just to another thing. It is another thing kinya tutaigwe nya kirwaria rwa budget jagwe gintu nya aririe uga ijirari ikarari ka market na ndi kwegwa town ambite milobire no for siringi nganona utigintu ja kiu kiaja kwija mwaka narua kinya matarajio jari antu bara ajoja kwithira municipality aja iga affect maybe employment maybe kwina offices ngiri ikarugurwa services improve nuntu nande nukuona kinya kethira county government iro watienda omenya ni ate town ita aitha yembuga antu bamatiba andikirwe antu bakuthiria town bandikirwa kwa mbuga tingu giawe mbuga atithere na ngugi au ambomba kuwa tu wale wau ale wau naendelea kula mchara ale wau naendelea kuita assembly ayuki allowances ciawe nande tukaigwa chairman wa budget committee na ndi batunya tucoya imbi faida imbi faida yewe kwithira aria wimbi nuntuku utikyo tuona ndi lakini kya Nkubu
twi comfortable no ria kuthia no tukona watu itu sitaniritie kumo mabu sitaniritie kathure kwa mtu tamujire ni untu bawendo sana na mtu kwithira ati na ene gratitude kire antu bau ni untu puthura yantu nkorone muno for those tamujire bura mo guti untu kabisa bona puri ja kariba kwene kwe untu MC ocho athithiti ni bwitikirite kumwata mwijire actually sorry to say ni untu tari wombere kuthurwa ri MCA nute goko na mtuju kona muntongeri uyu akuthurwa ni antu nuntu athuri na kura nyingi muno nuonaga ije ni initiative ya mtu ya munene uyu kureta kintu giki uni ntimenya kwithira nkimuthukagia lakini uma kinya wengu akeja kurua initiative ira uretete ndene yankwene ngondi nundu mtu nauga atiri kathuri ukauga atiri uni for example atuginya for example kiri maisha kawaida uni ni ndikuandikwa ndikuandikwa ngakikisha ndikuona maybe mutano chenye wangu akugeta atia akuona kauge that is a personal initiative uni ndenda MCA wetu eza auga kintu giki gitareo igiki ndareta kuthukia mantu kabisa kathure kwire mantu ja MCA wetu county government ire yariku ni ejire na kwini iji cietawa TVET ciari cia gwitha ana nturene ciete ibae course pete bakone ngugi TVET county government ni onete bubui muno gwita kurugura TVET nturene aria mwana akaumare agapakirwa ranching na eta agathithia course agachoka akanogoro utingara macha nyumba utingara macha ngari akaona course yewe itena ugumu lakini MC mutongeria wetu wawondi we TVET wikurugurwa untu buria onire bwe bwega ikweja na campaign ya musiari ura wina mbeca ciao inganona etena akamatane na aikie kana sukuru ya Karumo iriti ribwa nigembe udimanjeni mwana akerwa ugaikia mwana TVET reri gwaku wikie kana Karumo kana kau riu TVET wikuretia au ikenda mwana uyu atigia ngarama atita kukombora nyumba lakini mutongeria MCA ejire twana nturene akietha ya subsidy rio ntiyethira gwikiona ajukia twana tu na aciari bau bamwitikia lakini bagwita nau nuntu nari guntu kugeni kwatuika bakenda nyumba na bakenda inya tungarama tungi nukuona na nde aciari bagarimika muno ingwitikia kiro tira chonde akamatite agikaya nau ni ana baka imono badirite skulu kuthukia mantu TVET vocational training nyameri uchiongo ciatigirwe ciagana funding ire umage county ya tiga kure kwija harimo barabara bakuretwa beberua baigwa kungi nara bakumba kugitabura same thing happen kairi mitungu political kiaja ruguru aja twana tura twatigi antu eta bandu atuchogia na atona makosa jawe bandu no enderete kunyukia twana nturene agitwire subsidy ya kuthithia atuiketie mitungu twana utu tweta no mitungu uthimana na ndewikia kana mitungu sukuru ire aja musiari uyu atene nyambe cia irio arenda arita mairi wagu akoja gipempe agu akaruma kenyani au kana gakathithirwa ranchi kakara noga jwithira gatena kosi na ndigetire mitungu kati 10 kana igetire kwangaikira no kosi ira noyo nukuona na ndimenya mantu jamwe atonge mutongeria na bati kwithira akithugana yatiri kinyethira ntari party initiative ijiri what was it intended for nukuona nanga 40 muno kairi o mutongeria uyu wetu wa wondi nuntu gatega we
ntiji na ita ideas ici nuntu jana ndi kwina nkubu tibetie nkubu wena ukona na gwite takairia mtu ja MP uthimania MP wa constituency yonde akiaira gwa kerwa isasa nkubu politiki niki the satellite nyomerea institution ya mitungu nukuona whereas nkubu eu no irungamire kiayo painde ndi nire kukagure nukuona mea kwi mtu batere kuja kagwatire kagure ite undari na initiative hizi lakini anjo kiagita ntege mbone what was the rationale behind ya kuthithirwa kintu giki uri bantu bara bathe kintu gikiri imbio benda nakyo antu makuja ou ja mtu ogiti pambiria kuthukangia nuntu nandi gwatuika tiveti at least ciendereaga ana bau bari bonere kosi na tumantu tungi tukejira kunya tu biashara tukabwa na tiveti wire tukuona kabisa nandi kilima ntujigine na njira tumbe kodro tukiarire ja national le bado kuoneka rutereragani na thirikari na antu kumira Peter Munya muno bakimwita imol batangasite pauga imol agutumirwa an organization kana thirikari kugeria kuitetera kana gutumika kureta disunity ria kuoneka ina Mong'we na Gachagua ni ambomba kugatiri kature ukeja gutegera Munya imutongeria withere na leadership withere na mwanya muno. Munya is a very serious guy and a very firm guy. Ti muntu agutinda uchetha karata agwira kathithia ntithithia nuntu nandi ukeja gutega for example nandi ja tugeje utuku kana yanga ziti cha narua nukuona Gachagua ararukire ta kuga ibathithia coalition ya Mlima nukuona ugatega ideally idea yongwa ukoona coalition yeje imbio yekwenda kuthithia what is intention ya imbi Gachagua kira kwenda takale after Mlima jotetheka ale after ku control Mlima jo nukwero na ikia tomi ukuona aikunjita buru mbere araugite biama bikunje bitonye DCP Munya auge witoi tegendu jakiu nundu thawe kiama gyaku ugo kiama gyaku kuthithitie bibi ngika withirite kige atuma kathure wo yenda tukunja bia tubira tutwire apyo tutonya kige gyaku ri imbio na ndi eu Munya kugo Gachagua ona anetete akiruza umaarufu akagwa nandi akienda bandu ku gain control tuthithie coalition ya Mlima watego kuona tu Gachagua i control akwenda ya Mlima nuntu na mbere na akuri ura mtu wa is castrated he is castrated politically nuntu wa mistake chawe nuntu impeachment nyedra side yemone area thina also you have an candidate atare candidate nuntu gintu gikiambiria to monka ithire kwina ara wambiriti nya wake na ndi we kiria akwenda kujukia Mlima amendragi kiri coalition ire nene lakini no kwenda kwithira ari methene wenka lakini Munya is very straightforward ugo kethira wisendia Mount Kenya East no riuga Mlima juju ijuwe ku Embu Mbere na Meru neki ote kwenda Mwiko Mwembu na Mumbere na Mumeru bethera bari methene je menya Gachagua walenda kwithira ari wenka alirie issues cia au issues cia Mount Kenya kugitate akwali lakini Munya was very point blank atiri area kuga area nite isiaririe wantu ibete bachiaririe kiao nukuona tigo tuika ugwe mantu yonde reja kiendeka Mlima iguo kuthithia
nani kadhure uni pendete munya muno munya actually tuli Amiru, we are very lucky. Munya is a very straightforward guy. Nuntu jana ndi Miru tukurukirite mantu jao kuona tukurukirite kuma Kiraitu. Kiraitu wako kuruka Miru kwino yangaratanire. Ukiuga ugomenya kugori uga Munya is a very straightforward person. Yes. But still there are people, and not only people, leaders. Akuga Munya na kiburi kinene mono na aritumika ku-attack mono, kutonyera anto personal mono. In terms of kutumira marumi, kuwa so full of pride, na anto mtuko ni iba ku-lose patient, iba ku-lose ile ya connectivity yewe na wendo bore na loyalty kiriwe. Unini kirambomba kuwa kadhure, kabomba kugatri. Character ya Munya, and the best character ya Munya ikuithira atiendete chenga. Atiendete chenga. Yani timu mtura bomba kuitha gintu. Yani umuria gintu achoka akwaerie the opposite. Kethira akabugwitite. Nuntu by the way, for example, batwe antu arume. Ituendete a honest person. Nuntu kethira kadhure ingazeti ngukurombaga. Ukatiumbira ugampa kana ntiko. Tema? Munya is that person. Atiri tuitite aria. Kona ijingi okuringa ititethia. Na ndi aja antu bakwithira benu muna. Uni urampumba ukiyakwa. Munya is a preferred person. Kirigiti kiki kya ngapana. Na maybe nuntu bwa structure na wiguru kwithira tabwa iketumbuga ena delay antu bakwenda omona ground ine. It is good, it is good, lakini mantu ja kuga mtu ja Munya na kurumana, and he is a national leader. Tonga tu ukienda kuona mantu ja kukirwa rwawe nuntu kadhure kinyawe ngwana arakunda wetera ke Munya utono waigwa Munya kirikarie wakirumana. Tema? No ngaira tumbuga ira ushotera mtu. Nuntu no batukwira mtu atiri oni tabia untukuone eburi. Tema? For example, na ndere tia nyawe ngwanguria kuria. No kuona for example tiji coalition ikwenda kuthithwa kiri national government. Kiri national nyemera upper level. No kuona Uhuru na ikometite. Yani antu bange bonde tonga linda mona inchi agete injustice iba kwenda okarandi ba craft something iriega push siasa cianthi go mtu uri aki ukurugania antu no kureta kothao igachagua. And why it not for people like Munya? Gachagua ateita mai maguru nkuniene nukuona aritura kuthiuru aritura kuthiuru kiantu au etho wana yantu no bathingatite lakini kwina gachenga oka Munya akuga mtu uyu atina bwantu ena agenda ciawe he is a capitalist nukuona Munya nakumba kumumbura nuntu nandi baba angi bale aja batiumba na betana uwezo kwa kukemea mtu uliku mtu uyu nandi mtu ule omba kwithira akiuga Munya ena mbuga ena na kurumana mbuga kurumana kwa Munya mbuga tonga kwithira kiuga uma mbuga Munya no ethere kethira kwethira uma kadhure yuma ngakwira uma ndakwira black and white kethira ijo marumi maybe mbuga ijo marumi ja Munya mbuga tu kadhure au tuli thai very ekethira very kiria tuli Amiru kiama kiria kiri na issue cia Amiru ndene Amiru wikari na kira gikethira kiri ki negotiation table iwe kethira kithia coalition ira ya national PNU nuntu gachagua point man yo wende ene Meru county ire nturi na gintu kira tukona Meru ikira ri nturi akaewa igachagua utiro ri nturi akethira ri methene ire kwariria nukuona utira akethira ri agwa akiara yakiuga unini principal Meru
lakini munya akethera ari methenere akiuga ati onto tukuthithia coalition uni ngareta kura ici kura icio igeta ki one term ikethera chumite Meru munya akethera akiuga ni turi one term ngareta kura ici tema nawe una wore nturi ukethera methenere meamire nturi kura cio ndarigeria u Gachagua tema arari Gachagua na ndio kaja gutaka mantu jau yonde kathure kiama kia Meru kira kiriona kira kiri negotiation table PNU ndio batere gokienda disunity na ya opposition ya umani untu bakwithira kwina menya kathure gintu kigitawa capitalism atiri uni every transaction no mwangambithire kwikyo kuona monetary there is no relationship meari mumtu na thejari no batere kuthithia relationship na atu bare kubita ugukarania hapo for example dia tuge eje one time movement mtu ule omeretete ndani ya Kenya ari Gachagua no minjiniete na ko minjinia yo ya kintu kira one time uweretete ikwithira batu turi antu ba Kenya aturona ici ituinyirikite unde jathine kwa kathure jathine yawe mtuju jathine we twa compare thine tuona thine icio ndi common na thine icio ndi no common iri uma thirikari ine eri ku wou twinde twagura the idea ya one time ndikethera thine icio ndi common why still nikigukuthura kuri na kurega kugwatanira yet bwindi bukwerera na boriona borirwana mtumwa nuntu naku mtu ura watureterete ura wa engineer this idea ya one time ari karaja we jawe batwi ari yani for example ngienda kwakilia Gachagua nuntu no engineer one time na one time ni opposition Gachagua arenda kwethia opposition ni Gachagua na Gachagua ni opposition ijo ora baba Raila athia na Raila uga uni ni opposition na opposition ni yuni Gachagua no uga kwenda kuthithia arenda kuga opposition yuni na uni ini opposition na this unity jare gumeri kwethera atiri antu bobo ngwa be conscious opposition ithina cietu na thina cietu isi opposition nuntu Gachagua tu opposition it is ithina cietu isi opposition lakini ni untu ugwa ajiri tuoneria thina cietu na ari kuma te kuwe igwo represented thina cietu batu tu na thina cietu ya Meru Embu bela ni thina ciao ya Embu nenya na u Gachagua ari Mount Kenya East bena thina ciao ko Gachagua akethira akienda na ari na uma abati kwithira ari mutongeria akauga akera munyatiri nju muturi nju kivuti nju thina ciakuri ciantu baku niriku nukuona na ndi kenda gutwika kwina antu iba kwaria na sauti imwe ya kwithira tugategera thina ciantu betu ene tika Gachagua gutwika warenda no kwenda kila kitu nukuona unity rejera kwithira atiri one man is not ready to share what he has accumulated over the shortest period that Gachagua mantu jajo ndena jo takare ajwari deputy president ali najo accumulated this power ya mlima kuma akudhurwa impeachwa iri antu bamwirie twaririe lakini nyawe ngo menyo twaririe menya tawo Gachagua twaririe Meru na ndio Gachagua he is not ready to share atena ready to share power ya aragwatire arenda for example eja Meru munyaka arungama arungeri nturi eteja Embu kwina uju alikwatia kwina uju ngali mukunji arungame nugwerwa kivuti akaria nugwerwa na ndi iu no idea ya munya ya Gachagua ya kuendia DCP. What if abo mujudge wrong? What if the way of Gachagua
kwenda ibiama bia Mount Kenya East PDSO ikwenda Mount Kenya gwatanire tweka one thing to fight Ruto. Nyamere au takeri new. It is not a new thing. A coalition takeri new. Kwikiama kira itware akobere. Kira kiari kemiru kiambere. Kira vai tia kokiambere. Igita riri biama bia kunjwa bidithia Azimio. Kia kunjwa gieta kia manji na kiu kingi kira kiama kira gieta wa Mbasi Kiongo gieta gia kunjwa effect ire au ikwithira ibukunjire kiama bwatigwa na mutongeria ko butena bie butena ngari ko mutongeria butegete nukuona na ukeja gutegera effect tia kuraga kiama kiria atongeria bara bari grassroots bonde abathirire nundu batari na any allegiance na kira itoro ria umire ria igita ringire kuja kuromba kura ke bindi ria cwe kiama kingi na kiama kiro kethera kiri ona arua meru irire kurigi kiama kira kiaregire gwikunja ikiama kia PNU okay kiamunya na kiri alive today because of that kwa ukeja gutegera from that example biama biba Mount Kenya bikeja gwikunja twatigara na DCP wou Gachagua uri akenda arenda kuthithia matharau arenda ku sabotage coalition wo uri akenda kuthithia na that vehicle ingugi yao nundu batu tumunengere power yonde decision cha inya enda kuthithia decision irite ku affect itena antu that is upon him na ikietu mitu batere ku resist kabisa nundu kethera imeru Gachagua oterigere ku field candidate o DCP tema ugwe rekana na bangi bara bena bakumba pedere be in competition nikyo kwenda kuthithia monopoly kiri siasa and it is a one time thing nundu in the next 1 year hatukatu siasene kadhure ita tuli siasene na maisha yake ajenderete lakini mundu ule watigire for example kemea tia watigire grassroots aja wa mutiga na DCP ageta akire u nundu na ndoko rwa atire ukorwa for example structure ya UDA ndene Meru County ni riku ili ni riku kadhure same thing Gachagua kwenda kuthithia the structure the representation it is just like that uwe by the way ni nyadra itu ni Gachagua ena similarity 60% ikwenda ukaraja Cheruto kwenda kujukiria antu aja nukuona nundu kiama kia DCP ri umbonia structure cia Meru munya kiama kia PNU kina structure mwanka polling station kina obisi ingwete kia every sub county mbonia structure ya DCP ndene Meru County kwatuika arrange kwatuika arrange akiama keke kia DCP na one tambo bwawe nundu one tam te Gachagua one tam ni etu turi antu kwatuika arrange abatere kweja akauga atiri mwananchi uri urindiri agakinyirwa ate nukuona atika kairinya tukoria atiri kadhure for example Meru County tugeina consensus kenda tu atuge consensus mugwanji kweja na giti kia DCP Gachagua ri agatongagiria DCP ari ome acho hamtondeni wou na weakness
nuntu from a point of ukari ari ukari muntu akethera ari wiki ntuiru iria agatumira gukontrol antu bau intuiru inthuku muno nuntu ati methene mwe bariso nuntu riu wona muntu akija guku kwendenya gukuna nkingo kethera ati ukinya akwina go negotiate. And don't you think na ndi ndo aije yambiririe kuonekana ruterurekani na thirikari biama kwambiria kwa divided ikatuika a good kana advantage kiri Rais Ruto ku win 2027 kuzawa ndino Ruto akonera kanya cause right now Mount Kenya East and Mount Kenya West itini thaici ite kugwatanira in terms of position and in terms of government. Lakini Kathure uni kiakwa ora nkwirire what is common out there ithina ciantu na ite kuthirana arua ukuona mtu uria ukugitwa PE na arua ite kuthira ruju monka maybe administration yenjeru ije ile send that effect nandi kedira mpathuiji ukuona cia and that thing niyo ikiti antu amo Gachagua ukeja gutegera for example nyoto tukwali Gachagua disunity ijirio party imwe ya Mount Kenya ira isendi Uhuru Kenyatta irende kuthithia coalition Kalonzo party yonu kambani irende kuthithia coalition Sifuna na Linda mwananchi wao kapenderete ku register kiama kijo karande kikitate bathithia coalition sendi ya Matiang'i na bali kabejite bakarande methene bathithia a national coalition side ya Nyanza ireti side ile ngia ba wanga ya ba Orengo iba kwenda ande bakara kuthithia ande bathithia coalition kintu kira kiremeri kira kienyuma na kira giotikirwa nyuma side ya Gachagua side ya Gachagua atongeretie na niwe agwita mlima lakini ugategera ukona antu bau bange bondi bakari ibagwitikiria kuthithia national coalition Gachagua aki ukwenda ondragia antu bawe nyuma ugategera option cia Gachagua ri kaiririku option ya Gachagua na option ithatu option ya mbere asolo pride yewe akarende na atongeria bakraft leadership ire gatongeria Kenya kana arungame wenka DCP au gendita ninka kana etikie Ruto i option ingie iri kwenyu nuntu inya wengwa airite ya mona bangi nuntu chance yawe kuonoka ithira a survive ge siasa ni akarende methene bakraft a new leadership nuntu uteu omba wipula side ya geta solo aitethia amba gwitethia ate na antu baba atongeretie ute mndunyo mombo kamathaikia Kiruto akara no gwa DCP na aru Gachagua akarunga makauga antu betu ba mulima kuona tutekara tuthithia coalition tuite Kiruto kinya muntu umwe yemo goro ate mutingata believe you not Kathure I tell you that Gachagua has only one option najukie Mount Kenya ugaramirukitie nuntu nyo njuthirie kuraki coalition hiyo ete uwe edera mbuga coalition uwe kwenda kuthithia je naje Mount Kenya edera kuringika thithio naja rungu ete ni na ukiriba Uhuru Kenyatta Uhuru akari mu Mount Kenya nusu ya Gachagua ti kuonguru kinya Gachagua by the way no ratongora tutije nundu muntu uyo kare akiri utokumenya kethera Uhuru akaria naru na Gachagua akaria naru nutu thingata nutu ngona ya tuthingata Uhuru nguruki ukona
na ndi itagwe mpathuirio Gachagua nagitagite grid nagitagite biashara nagitagite kwithira akienda kuona muno na atun rambu kidogo na mekire atongeria abathikire bethe bakarendi methene ogeje ni Mount Kenya irete kura izi batu demand cietu ni izi nuntu with or without Gachagua coalition ya national government ka crafted with or without DCP nuntu ni antu mako demand nuntu kinyo bamunya na ba muturi bageta bonka they will craft a leadership. Okay, speaking of crafting another leadership without Gachagua, first of all, Munya kwethirwa bari dividend na Gachagua. Still Gachagua anarungi kwaona giko kiona support. The only part ere remain na nditha ichi in blank kaneti na branch ikiriki i kiama kia Munya na kiama kia Munya na Justin Muturi. And now eu ni kureta kiure kingi tukoria atiri if Gachagua kutuike na ndithe kutithirwa kuri na unity na among them, is there a possibility Munya gutonya thirikarini ku support thirikari ya Ruto? Possibility ya Munya kutonya thirikarini zero. Ate Munyaki any leader tene Mount Kenya ugikari wigwita murima ugate gwera murima gutonya thirikarini zero, yani ina zero support kuma kiri antu nongantu baria ukuru uwaga sukari muromo muntu reasonable muntu uria witite na maisha yao ya kawaida uti muntu umba gukamata umwira tuite thirikarini aro Mount Kenya nuntu people they are very wise kwa Munya uteu in himself omba gwita thirikari there is no that path na antu baba ingite that path niki atumio kuona oguo kuona antu be bakienda one time that is their stand utumba kuita kubera kwina option ya two term hari antu be one term na thina ciao kuja kubera one time kurema twite two term nga ugo kienda upiro Kenya bonde be ati kuga Kenya bonde like a larger population kana a larger percentage pari support one term movement lakini rotererwa tongeria barana bo bakwaneka ni baba kwatirita one term which batira come into conclusion kana bate kweleano kana bate kugwatanira and this ikethro ira feel kire Kenyans baba ingi kuthirwa kuri na disunity na mong nto disunity ici gukujiro right now kwithirwa Munya ba kwambiria kuoneka bate kuigano na Gachagua still nuretenda kwa publicly kwa mentioned ikwari tu na ile kutekwereano katika rutero opposition ukoneka Matiang'i na Munya ni bomo no bakwang out kana kuthiurunga michemanio ne kiri forum yu whereas ate kwa mono mentioned ruterero DCP agu kwariria for example ya Matiang'i ngutigia Matiang'i character ya Munya ndubara batenda kwairua na batiendete kwaira nuntu nyambere Munya Kisii barari bakwira Gachagua bamwira tendency suchi yawe itikureta shangu itikureta iria itikugwiria batu turi antu bakisi bomirite bongo bauga categorically bauga Gachagua uri musiari wa Manta nomera ciaku cia utongeria itigutugwiria batu turi antu bakisi
bamwirite ou na ingutikia nuni ukiri media they have said very clearly abakemea Gachagua very clearly munya kali muntu abairi na baira munya na bena ba Kibuti na Muturi kwithira bagispita what is inside other leaders uria bakuigua Gachagua how their relationship with Gachagua nukuona te munyaki kinya na ukisi iba berite Gachagua how you are making us feel about this relationship yetu wetani nukuona te ndegwete kimunyaki na maybe tongando bangi ba oratongeri bangi baundite a lot of manners nundu bwa kira bomba kurus nundu ngutike this time round uti ara iguru uti no Mount Kenya ikethira ina itithire president kana deputy from the look of it ngutikia para bangi bakugita very interested maybe ya Pakaronzo kaba kuunda a lot of manners pakauga uti atu ini point bomba kwaria mantu ya ini disunity na kubwa boy na Gachagua lakini eventually ikatumuka na nigutumuka nundu DCP yoni kwenda ku control moment is very yani interest ya DCP ikwenda ku control sana unaona itina that nyomere ya unity it is for unity it is for control nuntu gwatuika kaba gwitikiria they are equal niki Gachagua ate gwitikia he is equal to Matiang'i niki ate gwitikia he is equal to Munya niki ate gwitikia he is equal to Kalonzo niki akwa superior nuntu naciarire one term ni citizens. It is a slogan that has both yagurwa ni antu tairi Gachagua na arua ura kadure ngokwira akeja kuga kuma one term akeja another aketa mbuga two term kirindi ki ukionde kindi tachirau kitiganira nwangu au na ikia tumi DCP the opposition ijo ora ngokwira ondio menyane yo yari opposition tema na baba no opposition ende DCP the opposition nikyo kugatea opposition ni opposition nuntu DCP ikiama kia Mount Kenya East na byama byayo and the barenda kwithira bari by represented kiao Mount Kenya East Mount Kenya West yeje kwiriro ya mbere Embu na Meru yeje ruko kwenda gwatura Mount Kenya East West East nio Mount Kenya East yeje ruko aguthinda kuga ni atukano antu baba iba kwenda kwithira bena uge bwao independently nukuona Gachagua nethire ari akiarairie Mount Kenya West na tebo gagukara tukiuga nga Mwiko na Mwembu na Mumeru nuntu unity wi batere kwithira iri muntu au Gachagua ugite murima ati kare ndi akamukuru murima kana tawe kathure imbie tumia kwenda agukemea agakemea mtu ombe munene ombere ati kwenda kwa kuona munene mbere ati kwenda kwa kuona kiongozi Embu ati kwenda kwa kuona kiongozi Meru ati kwenda kuona kiongozi Isiolo ene murima jure okugari jure ku kana murima iwe meya disunity yonde by the way okugira iriumania na Gachagua kwithira ati kwenda gushare na ati kwenda kuembrace other leaders kugatuika na riu wabuburo na disunity yonde rumane na Gachagua kugatuika gutina change and still things remain Gachagua arenda PNU na DP ombe kuthirwa ikidissolve. What is the next step for these leaders from Mount Kenya East? Tukuona jatu na
option B. Option B. Ni process yo ejete. Eje no durano kuona Gachagua na arachinchiri. Auga coalition editho ya Mount Kenya. Aterire muturi thithie muchemano jwa atongeria bora bonde bena biama. Atongeria bo bonde bakarendi. Bakarendi muchemanio nendene room emwe. Nundu munya akethira ari ku Gachagua igo sentiment cianto babo. Bonde. Itugutekirio tutongeria lakini tututekirio tu control. Nukuona? Nundu for example kaya gutegera ati atutege nyanya miru. Munya agetekiria munya PNU. Opponent yo munya tugire nturi. Na DCP. Ugo ari munya onda kwari ruka Gachagua. Gachagua mbo father Gachagua ari DCP. Munya ari PNU. Gachagua mbo father interest chia munya. Nande takurwo kumena Gachagua. Lakini agutena uwezekano wa mutongeria wa kiama kiria ethira akaririte mutongeria wa kiama kikingi nuntu nani munya arenda giti kia gavana. Gachagua na kwenda front rinturi kweli uguo kethira we munya ri wenda gutongeria Gachagua. On the other side tukitega opposition ya ODM na opposition ira ikuna ndia kiama kia DCP nugire DCP itibatere kuria antu badisolve vyama byao babatere kuthura bari wao kiamene bagwatanirite bari coalition imwe kana bari alternative imwe ya ruterereka na thirikari so unation imwe ODM still nerungamite na Kalonzo Musyoka bari atongeria baba ingi bari ruterero ODM yet Kalonzo Musyoka formed a party ya Wiper. Gachagua minsi akwenda kuisha nayo, don't you think akwenda kumanisha antu babo ndeba mulima kukethero kuri united opposition kwethero kuri kiama kia DCP lakini kigwatirite mpangi tibia mbibingi. Gachagua atikwenda DCP ithire gwatirite biama. Gachagua arenda DCP ithira ikyo kiama kira kiri miru byonka. Atikwenda kwithira kwene nya UMP. Atikwenda kwithira kwene nya PEU. Arienda kiama kionthe kira kimiru. Gikunja status ciakyo gitonye DCP. Kutwike usemi bunda bura bwendene miru kinya gitike MCA. Ukaromba naye na DCP. Iyo niyo ideology ya Gachagua. Gachagua ati na mantu jora nande ukuga ODM ibagwatene na Kalonzo na twa na byama bingi byerungu. Gachagua is not for that. Bamuthikira from the uria opponent uria partners baraugaga Gachagua arenda bakuja byama byao patonya DCP. Na by the way ngutikigia thumbareta na iguru na Kang'ata. Nuntu Gachagua uwethera ari protective mabulima. Idea wo mutegete bwaga. Gachagua ethera akiendaga mulima jwethera juri DCP. Na DCP ethera ri mulima. Uketha wina kiama kingi. Nguthikia ni idea Gachagua. Lakini ugategera implication cia that situation imantu ja mathuku muno kwithira bati tu democracy na tuikiama kimwe turi antu bamulima. Okay. Tubatai kona mathai jombere kuthirwa jagita muno komba kuthirwa ngikuria kiurikitu kirikire na kio since ruterero opposition ruhani bure barambite kuthirwa bakiform coalition ya Azimio Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa ibarambite kuthirwa bakichemania na baadhi ya kikundi kina muchemanio juu na beta kinya DCP Rigathi Gachagua na ba make a meeting ya ko visit Uhuru Kenyatta.
People are those questions kana antu baba ingine bakuria is it a kind of possibility Uhuru Kenyatta no gutumirwa kana no gutumika kuthithia mantu ja kichwini chini kenda kuthirwa kuri na disunity kuoneka mo ingutikia mtu uria kuga Uhuru ari active gisiasa ate kwithira abititie antu anene muno Uhuru kinyoke ya gutegera kuma na aria riko ari na post election 2007 jitio yu monkeja kwa mutongeria Uhuru nethera ena attachment muno na ena endete antu bawe muno muno ba Mount Kenya na kwithira Uhuru agikonvina muchemani ujwa atongeria ba Kenya beja na utongeria bubwega ntu bubwega muno mtu joria we idhi ari president na we ja a president mtu wena resources nyingi muno omba gwita garantu amwe akira na kenjo maisha lakini from his perspective kumania nawe no mtu bwawe na humanity yawe no naigagwa kutibui oni mbithira mbui ninka na baba angika dure kapa kusafa kwa it is good kila na resources na na uwezo nafasi yeje kuonekana ya kukarithia antu babandi mbithira ni kumiambiria ninyo mbuga na kwirwa na gutumira mbecha kinya mbecha ciendeka ambite nukuona nundu actually ri tukwari nyo gategera na tuli maturene naja nukuona mtu na gwitetaga ye into etaga ikutha lakini mtu ya Uhuru wina into ria kwithira akienda gutethia mugongo nundu bubwega nundu nguthikate mtu wa mlimo kuga Uhuru na kuthukia ni antu ba Kenya kwanza bakuona resources nundu Uhuru is a very resourceful mtu ena kuma akiri kuita mbecha kuita influence yani mtu wena into bibi nge maro pira bikwendeka kiri utongeria na ndi antu bara batikwenda kwithira kwena influence ya siasa ibo bare kuona bage ataki Uhuru mtu ya Uhuru akabanga ukiro huu kuchwa mtu we ukomagia akiri ora na wena resources ile ya gutetheria siasa cia mlima ingumu na actually ukethera te Uhuru achagua no agwithia Mount Kenya ukethera te Uhuru ka unit ka utukuonera na ndi gukuruga kwina disunity lakini ukethera ti untu bwa nguthikia Uhuru ukumba kureta antu jaba munyamwe antu jaba muturi amwe ukuona lakini utena Uhuru akoneke ari active akiparticipate in public muno kiri mantu ja siasa cha opposition lakini kadhure nguthikia muchemano yayo urathithitwe uro yuchite ari Uhuru no juitete Jumatatu no juitete and after that muchemanio irio kashagwa echire na ideology ya kwira atongeria ba Mount Kenya PNU na muturi bobe kudroba kiti so pia mabia uma so ina point hiyo ya Gachagua ya umire point ya Gachagua iri umania na kwithira Gachagua menya na arenda gukara akienda ya DCP andia na ugiti untu bo muno kwa kwithira akiona mlima jundi DCP na we ngwithikia from Gachagua perspective no ende twito u tukienda ya sera cia kintura tukeja kuthithia mbuga Kenya ndigurukeja kuthithia coalition mbuga na aria mbuga June tuthite kurene ara DCP kethera na ndiko gwata rangi buru bia mabingi bioririe na ndika Gachagua me antu babange bagateka bakona igita riri kuthira nundu ruto te muntu waguchetha no gisiasa bateka bakona igita riri kuthira
hatutithia coalition, lakini Gachagua is not for that. Nukuona? Na ingi ngwitikia kaere kaigirwe kekethirwe ekethwe muchemani uju ona jana ndiratarite ja guta ja gitate ja kwithurwa kwa unande kenda bandu nangwire buru kathure kira Gachagua nakio i control arenda control nuntu we na ikingukwira mantu ya muntu vulnerable na ari wiki muntu akethera ari wiki na ari vulnerable no akuragira inyo muntu nakuona uwe arenda gukugita muntu wana kuona atiumbana na kanya kau gaku kwa out of his weakness na gusitania kuria gusitania no akuragira ona katharika gaku kamyonga ande Gachagua na kuona atiri nuntu bo action cia ira cia jirire au aya kwa impeached ithirere uma ithire yari right kaneta ari right. The thing is na impeach rwa na the thing repercussion cia kwithira uri impeach utino ogeta gitine kwau kabalna ka weakness kau ko kau kuona akienda ka point konde kara kinya watu kebya mabibi onde bikwe indi ethira in control Gachagua atire kontu. Okay. Tunandinko na mwerekera wetu gagotonirie ithaa ire mbere kuthorarikiria na ri gwita muno ngakwa just 1 minute mbe kuthoro kiuga the final message na nkuruki kwariria akariba nkwene ibwa kakathure ni untu bwa kumpa nafasi ya Meru TV and I'm very happy kambiri antu bankwene undre aringi ndarungi kurene ntari na maono ja maingi ja utongeria na ntakurigi siasa lakini as of today mukario nkwene ndi mwira ampombo mwira mbere ma itwambe tutege tuone for example Meru ara turi mutongeri uria ukanga bana no uria antu berigirite nuntu bathinira challenges iririo cia utongeria ndene ya Meru county kitine kiu kianga bana gikwenda mtu serious na mtu farm twataka tukuona munya he is a good candidate na antu iba mweterete ni uria antu we no uria munya atakinya atonyangira udine area ya kuvuruga ki ground yorimo and he is coming that time is coming gera kariba bako banku ni atiri tuinde ara tukona gintu tutikeje kwangaratanira njirene utweka within this opposition kinya twingwito gitire atia ituere opposition ngaromba my brothers na aja barabonde baraba kuromba itibia MCA kwene ituje twinde tugwanire kamonki kiri mbio kiri PNU baraba kuona bari serious na ngabera thaizi it is the right time ya ku champion utongeria nuntu iba kuona incumbent we ate na bantu and the people antu iba kumenya and the people antu iba tegete bona mutongeria wao ura bathurite wa MCA ate na rwagite actually kwirinya ugite nya ate rwamba gite umuchameno ndege tu ate contest I had that ndege tu ngabera oni the PNU ituganire ni mwanki PNU tugerie guchwa utongeria bwa governor na utongeria bwa MCA indi tuthithie uchore na thirikari iria tukuona ikabwa. Okay, asante sana no tubantu kana ro gwikinyithia aja Meru TV mrethiro Meru TV au ni otukumba kuthirwa tugikinyithia muthia kiri mubango chetu jwa turingeme tukethira tukigwatanira na baobwe ona charunga maboy gatha mugwanja cha muthenya kiburetira nteto na njira inkinyaniru rito ni Kathure wa Mborogo.